Turabashuje cyane mwebwe mwese mutwereka ko muri inshuti zacu ziduhoza ku mutima. Iyi ni Kigali Citizen Media. Abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengero bwaryo, mwebwe muri mu mujyi wa Kigali, namwe mudukurikira muri hanze y'inkiko z'u Rwanda. Ubwo ndavuga ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, Asia, Amerika, Australia n'ahandi hatandukanye. Nukuri kose reka tubabwire ngo tubahoza ku mutima, mutwereka urukundo rudasanzwe kubera ko mubana natwe umunsi ku wundi. Ibihe byiza kuri mwese rero. Tujye kuganira cyane ku mugabo w'ikirangirire, igikomerezwa. Dukwiye kumenya amateka yacu. Amateka yacu tuzayamenya gute? Tuzayasoma, tuzayumva ndetse tuzanayareba. Ibi byose rero ni segma ntoya twagiye tubahitiramo yo kuzajya tuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Twababwiye ko tuzaganira ku mateka y'abantu bamwe na bamwe barakoze ibikorwa by'indashyikirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo tuzajya kwiga amateka y'abandi bantu tudahere ku mateka yacu. Turaganira kuri retired Lieutenant General Charles Kayonga. Niwe tugiye kuganiraho. Ni umusirikare isi yose izi. Retired Lieutenant General Charles Kayonga ese ni muntu ki? Lieutenant General Charles Kayonga yavukiye muri Uganda 1962. Amashuri abanza, ayisumbuye n'aya kaminuza yayigiye mu gihugu cya Uganda. Muri Uganda nanone yahaboneye impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza ni Bachelor of Art degree muri kaminuza ya Makerere. Akimara kurangiza kaminuza yahise yinjira mu gisirikare cya Uganda cyari kiganjemo abarwanyi b'Abanyarwanda. Yarwanye urugamba rwo kubohora Uganda rwatangiye ku itariki ya 26 Mutarama 1986, rurangira abarwanyi ba National Resistance Army aribo bafashe igihugu cya Uganda. Mu 1989 Charles Kayonga yazamuwe mu ntera ajya mu cyiciro cy'abasirikare bakuru banira kugeza 1990. Yatangiranye urugamba n'abari abarwanyi barapiye inkotanyi ubwo batangiraga kubohora u Rwanda. Jenoside yakorewe abatutsi 1994 itangira gushyirwa mu bikorwa muri Mata 1994. Charles Kayonga yarayoboye batayo ya gatatu yamenyekanye cyane ku izina ry'ingabo 600. Izi ngabo rero zari muri Senide. Abo basirikare 600 bari boherejwe kurinda umutekano w'abanyapolitike ba RPF inkotanyi 28 bagombaga kujya muri guverinoma ihuriweho na leta ya Habyarimana. Charles Kayonga n'ingabo ze bakomeje urugamba kugeza ubwo ahawe kuyobora batayo ya Bravo yarwaniraga kuri Jari iyobowe na Colonel Twahirwa Dodo. Nawe tuzagarukaho mu misi iri imbere, nawe tukamenya amateka ye. Abari menshi ariko twamenyaho makeya. Bravo imaze kuva kuri Jari, bamwe mu basirikare bayo bagize igitekerezo cyo kurokora abatutsi basaga 2,000 bari bahungiye muri St Paul. Charles Kayonga igitekerezo akigeza kuri Major General Paul Kagame maze arabemerera, ndetse igitero kigera ku ntego yacyo mu ijoro ryo ku itariki ya 16 Kamena 1994. Nyuma yaho Charles Kayonga yakomeje kuyobora Bravo kugeza inkotanyi zibohoye u Rwanda mu buryo busesuye hari ku itariki ya 4 Nyakanga 1994. Charles Kayonga yakomeje kuyobora abasirikare mu nzego zitandukanye. Akazi yakomeje nyuma yo guhagarika jenoside muri Nyakanga 1994 no mu gihe cy'ibitero by'abacengezi ahagana 1996 kugeza 1998. Nyuma yaho yagiye kwiga mu ishuri rya US Army Commander and General Staff College muri US. Twarebera hamwe noneho akazi yagiye ashingwa mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'indi mirimo itandukanye yaba yaragiye akora. Retired Lieutenant General Charles Kayonga ahagana mu 2000 kugeza mu 2002 yagizwe umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu bijyanye n'umutekano. Muri 2002 Lieutenant General Charles Kayonga yagizwe umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka kugeza mu mwaka wa 2010.
muri 2013 perezida wa repubulika yamugize umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, naho muri 2014 yagizwe ambasaderi ajyanwa guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Ubushinwa kugeza muri 2019. Avuye mu Bushinwa yakomeje imirimo itandukanye nk'umusirikare wa RDF. Ku itariki ya 30 Kanama 2023 yemerewe n'umukuru w'igihugu kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ku itariki ya 29 Ugushyingo muri 2023 yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Turkiya. Reka turebe imidari itandukanye yaba yaragiye ahabwa. Yahawe imidari n'imidari itandukanye irimo uwo kubohora igihugu, uwo guhagarika jenoside, uwitwa Foreigners Campaign Medal, uwitwa Commander Service Lobe, uwitwa Noa Combat Action Lobe. Charles Kayonga yashakanye na Caroline Rwivanga, bafitanye abana 3. Twamubwira ngo warakoze cyane kwimana u Rwanda. Iyi ni Kigali Citizen Media. Kora subscribe urabudushyigikiye, kora share ku biganiro tubaha, uzabudushyigikiye, uzabutanze umusanzu wawe ukomeye cyane. Mukomeze muhahe muronke, mukomeze kugira ishya n'ihirwe mu kazi kanyu.